Siguro karong adlaw mo nas ginawa nimong paningkamot, perti nimong paningkamot para makapundar, perti nimong trabaho para makapalit sa sakyanan, perti nimong himo og lakang diskarte para makabayad ka sa imong utang. Wala na gani kay panahon sa imong isikataw sa imong pamilya, kay pirmi lamang kang nangyawat. Siguro karon nga igsuon usa kas wala na gyud panahon sa imong kaugalingon, kay pirmi lamang kang gahuna-huna sa imong kayuhan sa imong pamilya. Magkauman og eskwela imong mga anak, makagawas ka sa dagko kay mga utang, bisag sala na lang mga diskarte imong gisudlan, makagawas ka, makalingkawas ka sa kalisod, kay nakay gustong makabot mga igsuon para makalingkawas sa kalisod og maharuhay ang imong mga anak ug madamlag. Siguro mga igsuon, puros lang kita paningkamot karong mga orasa nga bisan og Domingo wala tay panahon sa pagsimba. Ang ato na lang gituhuan nga ang Ginoo maayo og maluluyon, iya sa man magsimba-simba nga ora magyapon pertira man pong laksuta gyapon ng batasan para magyapoy pagbag-o, which is true igsuon. Daghan kaayo na sa atong mga daghan kaayo na sa katilingban nga ingon ana mga igsuon no nga pirmi og simba, pero grabe kadako ang hagit para nako mga igsuon. Even in our last breath makita nato kung unsa gid ang atong kasing-kasing ug unsa gid kita. Dili baya gid sukaran nga nagsigi ka og simba, nagsigi ka og unay og serve sa simbahan, mahalangit na ka kay anha gid ta sundon didto, ana gid ta i-test, ana ta sukdon kung unsa ta ka maayo sa atong isikataw mga igsoon. Pero nonetheless may gid tong simba ta ug puy-an pud nato, pero mao lagi dako kay hagit nya dako kaayo nga kanang trabahoon og labi ra gyud og makakaplag kag tao pod, maka kuan ka og tao nga maka-encounter ka og tao nga dili pod siya maayo gyud nga i-treat. So dako gyud hagit nato nga igsoon ng pagpugong sa atong kaugalingon, no? So ingana dili gyud assurance pod baya bitaw ang pagsigi nato og punay puyo simbahan, pero ang ato ang kaugalingon wa ta ka check, wa ta ka examine kung unsa gid ta sa atong isikataw. Kay dinha man gud unsa man kasi mo isikataw, how will you treat the person, no? Kay nag-abot sa panahon mo ana man atong Ginoo nga igutom ko unya wa ko nimo pakan-a, giuhaw ko wa ko nimo paimna, homeless ako, ana mo kita din na god, no? Nabira sa mga struggle kaayo, natay mga kaliwat, natay mga higala nga manas ginhawa nga struggle nya ganahan nato ba nga tan-awon nato sila nga kanang magkalabusbos na gid sila ba, di na sila mo dress o proper, kana bang luoy na kaayo ang ilang panagway mo na gusto nato kanang luoy na gid kay siya ba, usa ta mo tabang, usa ta matandog, pero kanang tao nga kabawta struggle pero naninguha, naningkamot nya bisan sa iyang pagka-struggle di pud siya pahalata ba, pero deep inside sa iyang kaugalingon grabe niyang fight. Pero moingon man tag mirisi kay ningon ana siya, wala naman na siya gahi man gud siya ulo. So naatanan ang ato ang pag-blame sa atong isikataw ba. So instead of helping the person nga kabawta nga nag-struggle niya, there's no way out, no? Ato pa noong iduot, no? So mintras naa pa siya kanang okay pa siya, dili nato siya tabangan. So nga to ang style is kanang tabangan nato og duot ng igsuon niya hangtod nga ma-depress na siya, so magsakit na siya depression. So mo na mga igsuon kanang siguro karon kuan gid kay ta sa atong kinabuhi, na kupot kay ta sa atong kwarta nya, kanang di taganahan gyud nga mahutdan og sa atong kwarta, kanang di taganahan nga motabang kay basin unya og puhon, kanang kitay makaluluoy balo kita na puy makaluluoy nya wa nay kuan nato, kanang wa nay matabang nato. So dili ta gusto ba nga to keep para sa tong kaugalingon, maninguha ta maayo mga igsoon para sa tong kaugalingon, pero what for, no? Ako bitaw nakabalay naman ko,
I have all the luho na sa balay nga ako is ang ako amang good is kana jong akong one is kanang mga musical instruments. So kaloy sa Ginoo para nako luho na ni nako kay pobre ba mi nga naka-avail kog mga ingon ani. So na nakoy drum, na nakoy keyboard, na nakoy para nako may ko ka-bless naman ang ginako noan. And nakabalay ko pinagi sa akong pagpaningkamot, nakabalay ko gigagasahan ko sa Ginoo ini. What for? Mga igsoon, kung imog yung i-realize mga igsoon, wala. Kay beyond your control ang mga mahitabo sa imong kinabuhi. Like for example, mawala ka. Makainomdom nimo to imong mga anak. Kato imong mga apo anto kaila sa imo ha. Kay gagmay pa imong mga anak. Ang sunod nga mga generation picture na lang siguro ka. Nya kani mo mga gipaningkamutan karon, kani mo hanggi kanang gihold karon, no? Kamas gid ka tamas ginhawa para dili mabawi ang naana nimo. Mawala ra ni siya mga igsoon. Og mahimo na lang nga siguro og madamlag kani yung mga like ako nakapundar man ko concrete man ni ako maguna-una ko. Asa kay ni punta? Asa kay ni siya punta siguro ibaligya ni sa akong mga kaapo-apo-apuhan mga nasa kaila sa ako And how I fight for this nga maningkamot ko para makabalay, ningkamot ko maayo para sa ako mga anak. Pero siguro og madamlag mga igsoon, di na sila kahinomdom og lain na say maglingkod dire, lain na say maghigda, lain na siguro tag iya ini. Unya ang pagpundar nako ini dili na nila ma-remember og diyon sa ninako pag-fight. Diyon sa ninako aron pundar ang maong balay. So what is the bottom line mga igsoon? Nga bisan pa nato pilay pagpaningkamot, mawala gyud ta. Mawala gyud ta. Mahanaw ta ining kalibutana. So okay raman siya kay nato ipabilin sa atong mga pamilya, pero mo lagi hinay-hinay mga igsoon. Kay basin nalimtan na nimo ang imong kaugalingon, basin nalimtan na nimo imong kaugalingon nga this life is very expensive. You will only live once. Ang imong paningkamot nga makagbalay sa mga anak, imong pamilya, pundar ka tamas ginhawa para sa kayuhan nila. Ma-remember ba kanila pag-abot sa panahon? Na-appreciate ba na nila ang imuhang gipaningkamutan or puro na lang blame, puro na lang mirisi ang imuhang nadawat? So please examine yourself nga this life will pass, no? Di na ka mahinumduman anak nila after mga pila pa nga mga generation, di na sila kahinumdum nimo nga ikaw mo nagpundar niini, mawala na tanan, lahi na sa magdagan-dagan dire. So, the bottom line is, i-balance ang tanan, no? Travel, unwind, dili kinahanglan, travel ka, abot ka sa Amerika, Boracay, asa, tungas bukid, no? Asa ka makapa-unwind, asa ka nga makapa-relax sa imong kaugalingon. Muna siya pinaka-importante mga iso, nga dili nimo makalimtan ang imong kaugalingon. Kay, kausara gid ta mabuhi. No, kausara gid ta mabuhi mga igsoon. Di na mabalik ng kinabuhi.